Ibyo ni itariki eshanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Tugarutse muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri iyi saha cyangwa se kugeza kuri uyu munota hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Muri amakuru turaza kugaruka kuri byinshi bigezweho cyangwa se bikomeje kugenda bivugwa mu bice bimwe na bimwe byaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unyemerere uze kuba hafi kugira ngo tuze kugenda tubana muri aya makuru n'ibiganiro ndetse tureba byinshi bikomeje kugenda bivugwa, byinshi bigezweho bikomeje kugenda biganirwaho mu bice bigiye bitandukanye. Ndakubwiza ukuri, ibintu byamaze kuba bizahinduka iki gitondo. Ntago uko byari bimeze tariki 3 cyangwa se tariki 4 ntago ariko bikimeze kuri tariki ya 5. M23 bishobora kuza kubakoraho. Amagambo yavuzwe na Colonel Nanga ashobora kuba ayacyagisiga cy'urwara rurerure cyimennye inda. Kubera iki rero? Kubera yuko Colonel Nanga ndetse ahagarariye rwose AFC igaragaramo twirwaneho iza 23 yivugiyewe ku giti cye ko mu by'ukuri yumvikanye cyangwa se yagaragaye yigamba kugaba ibitero mu by'ukuri muri kano gace ko muri iyi ntara ya Chopo muri Kisangani. Ibi bintu rero bikaba mu by'ukuri byongeye guhagurutsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ibintu byongeye guhagurutsa Repubulika Demokarasi ya Kongo yose, ni ibintu byongeye guhagurutsa Ububiligi, Ubumwe bw'Uburayi ndetse n'umuryango mpuzamahanga w'abibumbye Loni. Baravuga bati bimaze gukabya, ikibazo kimaze kurenga mu by'ukuri kimaze kurenga ubushobozi Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nicyo gihe ni nako kanya ngo ikibazo cy'umutwe 23 cyangwa se cy'iyi AFC mu by'ukuri kibe ikibazo kiri international, kubera yuko M23 cyangwa se iyi AFC noneho yamaze kwimurika yigaragaza mu by'ukuri nk'umutwe w'iterabwoba, umutwe w'abateroriste, kwigamba ibitero noneho bigabwe ku gikorwa rusange nka kiri ikibuga cy'indege. Ikindi none ukigamba ukavuga uti twagabye ibitero kuri guverinoma, ku gisirikare cy'igihugu, biba bimaze kugaragaza ishusho ndetse n'urwego rwo kuba mu by'ukuri amaze kuba umuteroriste. Ubu ntabwo M23 mu by'ukuri biri kwigwaho, ariko ntabwo biraba confirme. Nkeka ko mu by'ukuri noneho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagiye bivuga kenshi, babigaruka bavuga ati nyamara M23 ntabwo ari umutwe ugamije inteza y'abaturage, ntabwo ari umutwe ugamije icyo urashaka guhirika ubutegetsi, ni umutwe twakwita umutwe w'iterabwoba. Nkuko niko bimeze rero, niko bimeze kugeza amagingo aya ngaya. Colonel Nanga niba nanone mu by'ukuri atigaragaje uko AFC 23 imeze, icyo akoze kuri aba barwanyi, izi nyeshyamba azikozeho. Ijambo rya Colonel Nanga ni ijambo rishobora kuba rigiye guhindura ibintu hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Itangazamakuru birimo Reuters, Al Jazeera, Jeune Afrique byakomeje kugenda bikomoza kuri amagambo ndetse binagaragaza n'uruhande rwa guverinoma icyo bari kubivugaho, bigaragaza neza cyangwa se byerekana ishusho yuko ibintu bihagaze kugeza kuri ubu ngubu. Jeune Afrique yo iravuga ko nyuma y'igitero cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, M23 yongera urugamba rwo mu kirere. Bivuze ngo ahangaha muri ubu butumwa bwatanzwe na Colonel Nanga harumvikanamo byinshi, harumvikanamo cyangwa se haragaragaramo ko iyi AFC 23 itigeze ihagarika ibitero cyangwa se ibisubika, ahubwo ikirimo irategura ibitero bindi. Ibi ngibi nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bavuga bati bigomba kuba byahagarara. Bivuze ngo ingaruka ubwo zishobora kuba zaturuka kuri iki kintu nuko M23 ishobora no kwamburwa ku gitutu nk'uko byagenze kuri Uvira, mu by'ukuri umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma bakaba bamburwa cyangwa se bakaba basabwa kuva muri ibi bice. By'umwihariko ibice mu by'ukuri nk'ibi ngibi bya Bukavu bagiye bafata mu by'ukuri bice birebere, kandi ubura ko birimo biragira ingaruka zikomeye cyane byanze bikunze kuri politiki y'akarere ndetse no ku isi muri rusange mu bice bifitwe n'izi nyeshyamba. Ibi byose rero bishobora kuba mu by'ukuri byahindura ibintu hano kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko nanone nkwibutsa ikintu kimwe, nkwibutsa ko bishingiye ku magambo y'uwitwa Colonel Nanga
aje gutangaza nyuma y'igitero gikomeye cyane rwose cyari cyagabwa ahantu bita Kisangani. Nyuma y'uko iki gitero cyagabwe hano Kisangani, ndagira ngo nkubwire nuko byagenze. Byaje kurangira rero iki gitero ntabwo cyabashe kugera ku ntego nk'uko byari byateguwe n'izi nyeshyamba, ahubwo iki gitero cyahise kigira iki, cyahise gihagarikwa n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bagaragaza ko icyo gitero cyahagaritswe kitarangiza byinshi, ndetse ku bw'amahirwe nta n'umuntu n'umwe ibi bitero by'isi drone wumva M23 irimo irigamba byagize iki, byahitanye. Ariko tudaciye ku ruhande cyangwa se tutirengagije byinshi, ukurikije ibitero M23 yakoze mu by'ukuri mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, mu by'ukuri byafashwe nko kugerageza ndetse kugerageza kwinjira mu bice bimwe na bimwe bya Uvira. Mwabonye ingaruka byagize, byatumye M23 murando mpuzamahanga itangira gusabwa kurekura ibice byose yagiye yigarurira. Bivuze ngo iyi Kisangani nayo mu by'ukuri bishobora kugendekera M23 nk'uko byabagendekeye muri Uvira, dore ko bigaragara ko mu by'ukuri ibihugu bitagishaka ko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeza gukwirakwiza intambara mu bice bimwe bitagaragaragamo iyi ntambara hano ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byanze bikunze rero bishobora kuza kurushaho kugora ndetse no guteza ikibazo gikomeye cyane. Reka twirebere ibyo Jeune Afrique mu by'ukuri irimo iratugezaho kugeza kuri ubu ngubu, cyangwa se ibyo yongeye kutubwira kuri amakuru yatanzwe n'uyu mugabo ndetse n'ibireba rero izi nyeshyamba. Umutwe witwaje intwaro wa AFC-M23 ngo uravuga ko bagabye igitero cyagenze neza, ngo AFC-M23 ivuga ko cyagenze neza hifashishijwe indege nto z'intambara drones zo mu bwoko bwa kamikaze. Ngo izi drone zari zigamije gusenya mu by'ukuri ubusumbane bwa Kinshasa muri aka karere, mu gihe leta yo ivuga ko iki gitero cyaburijwemo. Iki gitero ngo cyari kigamije kwangiza ikibuga cy'indege cya Kisangani ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Ibyabaye ngo ikibuga cy'indege kiza kurusha ibindi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nicyo cyari kibasiriwe n'igitero gishya cy'indege nto z'intambara. Ikibuga mpuzamahanga cya Bangoka giherereye muri kilometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani, umurwa mukuru w'intara ya Chopo, cyari cyaravuguruwe kandi cyarafunguwe ku mugaragaro na Perezida Felix Tshisekedi tariki 26 Ukwakira. Nibwo kibasiwe n'indege nto z'intambara zarashwe n'umutwe wa AFC-M23. Nizo zari zerekejeyo rero indege z'uyu mutwe, ariko zararashwe mu ijoro ryo ku itariki 31 Mutarama rishyira ku itariki ya 2 Gashyantare. Nubwo uko igitero cyagenze neza kitamenyekanye neza, hari amasoko menshi yemeza ko hakoreshejwe nibura indege nto z'intambara 8 zo mu bwoko bwa YH-3 zagenewe kwiyahura, ubwiyahuzi kamikazi. Umwe mu bayobozi nuvuga ngo ni utudege tuto tugenda tukaturika tugeze nyine aho tuba twapanzwe. Umwe mu bayobozi mu by'umutekano avuga ko indege 6 muri zo zarashwe zikagwa hasi hifashishijwe uburyo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere bwashyizwe n'abakozi b'abanyamahanga bo muri Turukiya bakorera Kisangani ku bw'igisirikare cya Kongo. Undi mukozi mu by'umutekano avuga ko indege ya mbere yagwiriye hafi y'ibikorwa remezo by'ikibuga cy'indege, ariko ntiyagize icyo yangiza. Amakuru avuga ko aba banyaturukiya mu ikoranabuhanga ryabo ndetse no mu gukora n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu by'ukuri babashije kurinda iki kibuga cy'indege cya Kisangani nikigera cyangizwa. Ibyatangajwe n'impande zombi mu itangazo AFC-M23 yasohoye tariki 3 Gashyantare ivuga ko ngo yasenye ikigo gikuru gicungirwaho indege z'intambara za gisirikare. Mu by'ukuri ngo mu gihe cya gisirikare cy'ikibuga cy'indege cya Kisangani ngo hari indege z'intambara zo mu Bushinwa nka CH-4 n'izaturutse muri Turukiya TI Anka zikoreshwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zahagurukirizwaga ndetse zikanatunganyirizwa. Itangazo ry'uyu mutwe rivuga ko ngo icyo kigo cyari inkingi ya mwamba mu gutegura, guhuza ndetse no gushyira mu ibikorwa byibasira ibirindiro by'inyeshyamba za AFC-M23. Ndetse izi nyeshyamba mu byo babashije kuvuga bagaruka ku mpamvu y'iki gitero ngo nuko ngo ibi bitero byibasiye
cyane cyane ahari hatuwe n'abaturage, harimo nk'izi ndege za TI Anka ndetse na CH4. Ibi rero nubwo mu by'ukuri izi nyeshyamba zibivuga gutya, abenshi bavuga ko iri rishobora kuba ari iherezo rikomeye cyane ry'umutwe wa 23 mu gutegura ibitero kuri Kisangani, kubera yuko ngo mu by'ukuri systeme ndetse n'imbaraga n'ubushobozi bimaze gushyirwa hano kuri iki kibuga cy'indege cyangwa se nanone Kisangani muri rusange. Dukurikije mu bigaragara bishaka ko birusha ubushobozi kuri cyane hano mu mujyi wa Uvira agaciro. Bivuze yuko mu by'ukuri mu gihe Uvira yarengewe ku kigero kingana kuriya, Kisangani hano mu ntara ya Chopo bishobora kugorana kurushaho kuri Uvira, kugeza mu by'ukuri no kuba izi nyeshyamba zishobora kwamburwa n'ibice birimo Goma. Ku ruhande rwayo leta, ubuyobozi bw'intara ya Chopo buvuga ko izo drone zarashwe zikagwa hasi zitaragera ku ntego yazo. Ikibuga cy'indege nticyangiritse kandi indege ebyiri zashoboye kwagwa mu gitondo ku itariki ya 1 Gashyantare, zirimo n'iyari itwaye guverineri w'intara Pauline Lendongoria. Mu by'ukuri rwose ngo indege y'uyu muyobozi yabashije kuhagera, kandi urumva ko ikibuga gitunganye. Ni Pauline Lendongoria Lebabonga wari uvuye i Kinshasa, wahise ategura inama yihutirwa y'igitaraganya, ndetse hagerageje ku itangazamakuru ryagerageje kumuvugisha nk'uko igitangazamakuru Jeune Afrique kibivuga, ariko ngo ntabwo yigeze atanga igisubizo. Ndetse mu by'ukuri ibi bigaragara ko hari ibyo yavuze ariko ngo bidahura n'ibyo kimwe n'abavuze no ku ruhande rw'abavugizi b'ingabo za Kongo hano muri intara ya Chopo. Depite Radi Yangotikala Sanga we yabwiye Jeune Afrique ati, ndamagana iki gitero cyagerageje kugabwa Kisangani yigeze kugira ingaruka mbi n'ingabo za Uganda ndetse n'iz'u Rwanda mu ntambara y'iminsi 6 yabaye muri Kamena 2020, kandi ntidushaka kongera kunyura muri ibyo. Abaturage bararambiwe, Kisangani ikeneye amahoro kandi ntizemera kugwa nk'uko byagendekeye indi mijyi. Uyu ni Depite Radi Yangotikala Senga avuga ati, ntabwo twebwe dushobora kwemera ko ibyabaye Uvira, ibyabaye Bukavu, ibyabaye mu by'ukuri mu mujyi wa Goma, ati twebwe ntabwo hano muri Kisangani dushobora kwemera ko byongera gukorwa. Ati kandi dusubiye mu mateka inyuma, ibyabaye muri Kamena 2020 ntabwo bishobora kongera kuba muri Gashyantare 2026. Hashize imyaka 6, atariko mu by'ukuri turabizeza cyangwa se turabasezeranya ko icyo kintu kidashobora kuba cyabaho. Impamvu ari inkuru ikomeye cyane, M23 irashaka kugerageza ku Prito. Impamvu ibi bintu byanasakaye cyane cyangwa se byagiye binavugwaho, ngira ngo tunabishyiraho umucyo cyangwa se buri umwe uwo ari wese abimenye, ngo buriya izi nyeshyamba zirashaka kugerageza ndetse zikagaragaza ko zifite ubushobozi bwo kugaba ibitero kure y'uduce bagenzura. Colonel Nanga, umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo, mu by'ukuri yagize icyo abivugaho ku rubuga rwa X, urugwazo rwitwa Twitter, asobanura ndetse anerekana ko rwose ngo AFC 23 yaba yarateye imbere, baba bamaze kugira ubushobozi busumbye ubwo batangiranye ndetse busumbye ubwo bari bafite mu minsi ishize, kuko ngo kuri ubu ngo bafite ubushobozi bwo kuba bagaba igitero mu by'ukuri isaha iyo ari yo yose kandi kikabasha kugera ku ntego ahantu kure nk'aha ngaha. Ati kugeza uyu munsi hari ibyo Colonel Nanga yagize iki yatangaje. Ati buri kibangamira cyose kizakubitirwa aho gituruka. Yongera ko ngo ubusumbane mu kirere bwari bushingiyeho ingamba za Tshisekedi butakiriho. Uyu bivuga ko ngo ibyo yigambaga nuko M23 yamaze kuba yazana icyitwa ikoranabuhanga rya Starlink, ari nabyo ngo bifashishije, ndetse byonyine gusa ngo kuba izi drone zarabashije kugera hejuru ya Kisangani, hejuru y'ikibuga cy'indege, ngo bitanga amahirwe ndetse binabereka ishusho yuko mu by'ukuri ibitero byakoreye bashaka kuba babikora, ari nacyo ngo cyari kirimo kugeragezwa ahangaha. Uyu mutwe urwanya uko leta ya Kinshasa ikoresha ikoranabuhanga mu gutera mu bitero, ngo ikoresheje indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi ne drones, ariko nanone M23 yo ubwayo ngo yigeze kungukirwa cyane n'ubufasha bw'ikoranabuhanga bw'ingabo z'u Rwanda kwagura ibice
yafashe byoroherejwe n'ikoreshwa ry'intwaro zirasa indege, ni missile air, mu by'ukuri n'ibikoresho bibangamira GPS cyangwa se ibizwi nka Global Positioning System, amerekezo rusange, byagize ingaruka no ku ndege zitwara imfashanyo z'ubutabazi ubwo iyi GPS yazaga gukurwaho. Mu itangazo ryayo AFSM 23 ivuga ko ibikoresho ikoresha yabikuye ku byari byatawe ngo n'ingabo za leta ya Congo FARDC ishaka kwirinda ibirego by'uko ifashwa n'ingabo z'amahanga mu kubona ibyo bikoresho nk'ibyo ngibyo, izo drone z'ubwiyahuzi ndetse n'ibindi bikoresho nyine AFSM 23 igenda igaragaza umunsi kundi ko yaba ifite. Ngo mu by'ukuri hari uko ibihe bihagaze. Iki gitero kibaye mu gihe intumwa za leta ya Congo n'iza FCM 23 zari ziri i Doha muri Qatar mu biganiro bigamije gushimangira uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge ndetse no kongera kwiyemeza inzira y'amahoro. Ibi bigaragaza icyuho kinini kiri hagati y'ingamba zo kunga impande zombi nuko intambara ikomeje gukaza umurego ku butaka. Urugamba rwo mu kirere rwoheranye akamaro gakomeye kuri AFSM 23 kuko yahise yigarura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'icya Kavumu ubwo bakoreshaga mu by'ukuri ibikorwa byo gukuraho GPS mu by'ukuri, ndetse ikanatera ubwoba ikirere cy'umurundi umufatanyabikorwa wa Kinshasa ubwo yafataga umujyi wa Uvira wegereye Bujumbura, bityo birasa n'ibidashoboka ko ikibuga cy'indege cya Goma ngo cyafungurwa vuba hatabanje kwitonda ndetse no gukuramo ibyagiye byangizwa, gusubiza ku murongo ibikorwa bigiye bitandukanye. Ubu M23 irabarwa nk'umutwe uri mu byago bikomeye cyane nyuma yo kwigaragaza gutya, aho ibikorwa uyu mutwe w'inyeshyamba wavuzweho ngo ari ibikorwa bigaragaza neza ijana ku ijana cyangwa se ari inkuru y'impamu yongeye kwerekana mu by'ukuri ko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo izi nyeshyamba zitaba zigenzwa n'amahoro cyangwa se zigenzwa na kamwe. Abandi bakavuga bati ibitero byateguwe cyangwa se byageragejwe na AFSM 23 ati aho ntabwo byaba bigamije kureba niba bashobora kugaba ibitero Kinshasa ku nyubako y'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Parrain de la Nation, bakabasha mu by'ukuri kuba bagaba ibitero bari kure, bakabasha kugera ku ntego. Ibi nabyo byagiye byibazwaho, hari impamvu nyinshi cyane zakomeje kugenda ziganirwaho nk'izishobora kubyara impamvu nyamukuru mu by'ukuri yo kugerageza ibi bitero bikozwe nabo mu mutwe wa M23, umutwe ushinjwa gushyigikirwa ndetse no gufashwa n'ingabo za leta y'u Rwanda ndetse na Uganda, ariko by'umwihariko ku isonga hakazaho abaturuka ku ruhande rwa Uganda. Mu by'ukuri ngo bikaba bivugwa ko aribo bashaka kuba mu by'ukuri bashyigikiye cyangwa se bari inyuma y'ibindi bikomeje kugenda biba. Hari n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko kandi nanone ubwo ibi byabaga mu by'ukuri uwitwa Felix Tshisekedi Tshilombo yarakomeje imirimo ye itandukanye. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yahuye mu by'ukuri ku munsi w'ejo tariki 4 i Washington na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi. Muri iyo nama baganiye ku ntambwe imaze guterwa mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye bw'igihe kirekire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yasinywe kuwa 4 Ukuboza 2025. Ibyaganiriweho byibanze kandi ku mahugurwa n'amahirwe y'ishoramari ry'Amerika ashobora gukorerwa hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ngeri zitandukanye z'ubukungu. Baganiriye kandi ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ku kwemeza kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukurikirana ndetse no gutuma amasezerano ya Washington yubahirizwa byuzuye ndetse no kwishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'ubwumvikane protocol d'accord ku itariki enye Ukuboza agamije kwagura ubufatanye mu bijyanye n'umutekano hagati ya Amerika ndetse yemwe mw'abantu mwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngira ngo
murimo murabyumva neza uko byari byifashe cyangwa se uko byari bihagaze iyo mu bice bimwe na bimwe amakuru akomeje kugenda amenyekana. Sasa rero reka mbashimire cyane mbabwira ni mwakoze cyane kudukurikirana, ni by'agaciro kandi by'ingenzi gukomeza kugenda tubana namwe mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Turaza kugenda dusura amasaha ari imbere, ubwo turaza kugenda tureba amakuru y'ibiraba bigezweho hirya no hino hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nge wumva kuri mikoro, amazina yanjye ni Bosco Mutaramu cyane, iyi ni Region Info. Nibagirwe kugenda mu by'ukuri udakanze subscribe, kandi hanyuma hagati aho ngaho numara gukanda subscribe, ikindi kandi nanone ugomba ko wakora unyarukire no kuri Warrior TV bikore. Hanyuma rero iki uza guherutsana igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi, uza kwifashisha comment ukaza kubasha mu by'ukuri kuba wakitugezaho. Tayari reka mbashimire, mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza, mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Aho bitameze neza, Imana ikomeze kugenda ibarengera.